nam lam kai hi aha sa khat chi bol pi wa ai la government in ama wa ut ki akisim pi lo wa ai le ut tha ama ho ading ai kisim lo wa ai le aha sai ti khat a feel theina di wa ji pan di we ya ti ai bangin i past history ho i get na ai le 2023 apat jing in ngi na ai le government against ball now hi ne ho ai government thu a inu ti da government hi ilung holu bin ho policy ai chi chu ai le government a dinga chu ep chu a ha sa government ha sa ding chu ep i bol di ham ama ho lung chu la i hol kit no hinga len na chi ka chu en se pi a strategy thu ya na ai le strategy chu ikigo ndi hu chu kigo na dinga wa chu number 1 ki lung to nga to a kan het nom su sir nampi conclave nen go ngobin nen bolobin hichi ako na mep ni pi a het thading declaration on na bol tho na ben hizing jong le nangin chi mep hol a chi ai ke bol hin to ma bana hi ti ai chi di kalsun di ti ho na sei khom ho chu mep het thading in simple tamin het by ding in nei ga sei pi bo a background cho hele ikhat 4th September 2025 so ta ingao may lo state government in atin SO chu central government in a commitment dong zuya excellent ball ta chu common sense in ki sei le bola state government of Manipur le civil society ho dang in yong chi extension hi loading chu banga ha panu ham chi ha o ma le political dialogue chu chalding chu le demand chu sei la thein lam pi chu ki hong ding chi a chu lai chu kha te de ti ya amo chu le ho I demand mu lo ne nga kha no mu ya aya chu wang sirum ta e ho la ayong he e mi sung ayong eso de lo anum kha chu ai la mo na de lo now ji chu la chu mi ta chu sei da ta ti he long chu ani ka het oi tilang ka zo ka sei to ke lo ding ka zo yong tham bat jaw di yong tham bat jaw ka sei nom lo ti di eng chu nang na chu ma interview a mi pi het dinga mi pi lung thema thil clear ne nga interview chu na bol na mi personal chom chu bol na ai le chi ho tabang ji a che ho la a tua e dialogue mo government and pan ta dinga a sei dinga chu strategy strength tau te ipan mon edin mon no a support due ti hi eho sunga ko na mi pi eho tailo so dang lo chu mi pi la koi la na mi o se tho ta a ti chwa den mon den khanai den wa one voice I tu mo yong demand khat na he tho chwa chi pan khom lo wa he le midang in pan pi now yong le eho sung ki tu lo chung government vet nga chu confidence eho chung a chu nei lo dis chu ya chu amohon sei le amo hi achamovin ki wai pu thei pu winte chu sang hen government khat noi la phazon te tiong cha gel mai the chu sei do yong le hilang chu government of India ding a chu bai zo chu state government Manipura chu mu wa ngai a chu a chi le chun e ho ding phamo le on the government ding a chu all subject chu alang hana chu la government in idin mono hoi ta he no ya amo ding a yong e ho gan the nei ta ho chu he ta jing chu dei lo solution na ding a chu dialogue chu ma ngai idin mono hi ti no jing thei pon te agam ding in yong ya cha me phapoi ti a chu commitment chu home minister pan sei banga negotiated settlement with UPF and KNO ti cha pe cha wa pat ho chu ai la an pat u la chun e ho sunga hello
mi pep khat agel khil pep khat hoya kon ham chu ka het chin bon misrepresentation misinformation yang chu SO de lo mi chu la te di ya kum hiya SO hile government khat hi ong le a de lo alung chim lo chu na mi hi na chu hoi lai le si chu nga chu di chu Ichi thu IK point of view chu interview ang kana sei kha ya SO history south ta ball khil ding ball khang ding a ball khil na ho mi pi chun a head ho di ya Hich an a ball khil na ho chu tu a political dialogue ki pan ta hi to hin na mix up ball po te ta appeal ka ball chu e bala wang chu tu kho yong hita a political movement SO yong anom na chu political demand ding ji ya table a ball khel lawang chun na mi pi chun lung se ten odo han lang e chu ball khel mong le ball a phat na dinga chu pan la khom nga e chu ai le table dialogue tarik li extension ng ki ball le mi pi phap khat chu aw ta chu ibola territorial integrity na chu suyen kai ham ale chu sot ta explainable chu nang channel la yong na ale athudi chu hele e ho yon gal zo chu chwa chu helonga chun detail ha lut be se da ta ti ai bang hai chi ji a chu amin pha dang ka ting e ho community sung hello ne hu dung mun chom choma ram choma ho hen e ho isu mi hoi ta na zuyu ya ai ta ai ho problem solving ai pan la chu ai lam ho hen to hai na ki phat wa tan political dialogue process na sungu adam na dingin mi pha ve khat mi yo se chule ki ko yo lo de hen ko wing ka thing chu chun ki hon its integrity chu sei chen wing ka thing no sum ki to mo na chu adam na dingin bo lo te ati yo chu ati lo chana pha be se ki pa o me kita chu nei boi pi diu le ti a chu amo hen organizer ho hen Shillong Conclave an gun tak chu an gun wa ke hong invite a bolu SO group MLA hong invite a bolu civil society hong a bolu individual na mun chum chuma ama individual capacity academic hoti dam scholar hoti de ham nam ngai lo ho in lang hi gam chuma mun chum chuma na tong hong chu chu ako wa hi le ako zo wa chu SO ho chung chang long lai lo ho chu amin wang pa dang ka ting organizer ho chu abulu tau chu media no hi SO and sponsor na bolo hi no SO mi na hi we atiwa a conclave chu lam hon bong ta a chi thei thei chu ka chiu chu ai le conclave bong ki pat nia chu ai chi professor pa hoi kho sa pau chi integrity thu hoi ta hil chin go pa chen conference room ma hong lu na chu mi ong pa khat ka tu ta chu ki pat na sang se tia nang ji a chi ho he mi dang ho he hung lo he ati chu allocation ni pikabol khela ke ji a hung lo ham ti si lung thimam ta chu ai le lung ge la chu kum hi a ima ki ha bol the ong le nam denga pan la na the se ki la i chan hung ki pata tu a mai ho chun le dem de het sa koi dang dang ei dem de het sa ei ma mi ma man ei dem chu kyong chu nom chu ka sa be se lo pi chu a hi yong le a thu di pa chu a mi pin ei ho pi yong le conscience chu clear hi je a chu ke yong by God's grace ki pang nan te na aman pathe nei pan nom sa chen tia chu
na to khat ki pan chu aki chai na ge ya na thei ding a chu ei tha yong te lo ding ba chen za la a hi la chun na di a pang da na hi chu ati chu hi le hong ki ngan na ve ta sir chi cho chu insung buin hong chu ka ha sei no men online platform ho lo ngai tang ai chu isunga dam lo wa hi le sa inei se sunu yong he kiem la de chu atu ti la kona i pan pi de ta mi nei pan pi go yong le e de manu mu na dinga e ho chu pan pi thei hi lo la chun ja chu in sung ki chu tu ngai ma sa chi a chu conclave ki bol chu pi pe na a hung lo wa he le what cha ma mi se wa sang wa chu conclave a go no wa conclave a chu hung wa hung sei de face to face a na dia ale chu wa chu hung ki ta lo chu long dan chum tho chu ai le ho sung chu adam na dinga ti a chu ai le thu hung ki a chu he le conclave hi kit han ai so hon sponsor ball han ati tau chu ama sa hung num lo ho the center ho chu ti tau te amo chu alung oi mo now the center hi now chu aji chom ho di khat na ve ta adi now dang yom na ve ta ai le a chu chon sei pa na cha phai isungu dam ding chun so chun sponsor ball ti a hung wa hele face to face and open and na thu chu public in kewen ti a chu Guwahati conclave chu hung ki ball he chu the question chu hele ipca conclave ki ball am ti a chi ji chu chu e ho sung su dam na dinga ki het hil na lo na dinga min e ho ka asagu ase thelo na dinga e chu namu kan chi ki pan ta i hat na dewa mi pi a yong to say that lung kim na khat te ding ji a chu ki ball chu ai le to chu conclave ki bol thu che hin na sir ki pa omen chan chunan hil che na ai le abana ken to ga he nom chu khat ve political dialogue hong di chu inakinet pi we in so group hen lang ami pi hen lang ko hi jong le ki ho kal chu na nga le su ke we hin chi hong ki ho ta ben chemistry nei don but now chu tu le tu government policy ut tha sim na ding policy om poiti a hin chile khat ve ya ding a chu adong iga su ki nu to bang a hin khat ve ya di ikinep na pau chu khat ve ya ding a chu chom chakana ga gel ding a chu hi thelo ding thil to banga ai sei pi we hin cha hi mabana hi ept ipanwa ept aga ki ho pi talks lam kai ho chun delegate so chun ep mabana ep plan mi pi het thilo chu tu chom tan din mi pi ga het theya ep ti panla iti kalsun ni ti wa e ke misra chun hi thei pon te atilo pi chu tu pet hen government chun he chi policy chu anei poi ati chu ai la to chu hung ki patna ki pan ta a ni meeting hi ya ani ni na a chu i demand na pau e khat a gil lai kho lai topic ho chu ama ten constitution le khayongan po a ni luma chu chi thu chu ka se chu gum right ho forest right ho thil dang na ai le asei pen chu demanu hi khat anoya konen panoti hi kalo te ti chu i ti bol de ham na chu ho chu mechanism chu ai le e chu i bol wa le chun chini a chu ki chai lo chu next meeting a he topic khat se boi pi te ti chu gum issue land issue chu wa he ka ki go no ya e chin meeting a chu e chi ka boi pi now chu government en yong e ho ki wai pu da ni gam nei da no e ki in chon da ni custom culture ho na gam ta ki se chu detail a ki ho ding chi ding a chu ka yong ka ki go dio tu next na meeting ma sang a chu ai la he chi ki go ka chu government yong na policy program sim de ho chamo na ki boi pi dio he ka te process ta chu na 1 2 3 a he de lo chu na ka sei khele 1 3 a he de lo chu 1 2 3 step by step a che dia chi process cha na sir tu a he bang iha asan again ti infal la ki pa thelo aban idp song chi zat i ma cha development fan ho jong ss ke bol thei talo hit to bang din mun hi lai ta o
a kho lai ta bon hi policy government policy anei lo a hele anzole thang khat hung normal le e cha chu policy anei lo na ba na chu anei da chi loading ham ti jong hi gel thi hin na Government of India hin eho se able piu lo chu India pi a boy piu so 28 states 8 union territory 1.4 billion population chu ahi le a government chun eho dinga chu AK misra entrustable chu AK misra entrustable na chu as an interlocutor type 1st September chu demand chu kiplu ta chu al aban chu Government of India kama submit na political body chun am ban cha kai di chu ai le e hoi boi ka wa kumni la ke sunga chu henge ipija chu government in tu a kumni la ke zo dialogue pana hi che thu hi ready sam lo ham iti the chu aya chu a government ka sei di na hi a pattern office che dan ko na he ro chu la file kari ka submit la process na table a sau ta lu na ya ke he lay person understanding ayong chu hichi a chu ki patni a chu ho chu ki patni chu ta cha ki pat chu chu hichi din mun he tia ai wanga issue ho chu discussion chu second dia chu hoi ta akini he ta chu al government in yong ta chu akipat chu ekimi san yong ke hu dung ya chu aga akwa ru ki ki de ta chu cepat oh ci topic chu ham tila tu a policy no wala policy program se mu te chu a process and ball ke di chu al hichi process wi ti chan lu chu ke lo chu nai hon government che dan am ho ki wai po dan administration che dan chu am ho responsibility tai ka te ai la tu a chu administration akipat dung ja chu ga inform ding akit pha la chu ni pian sei dam na chi policy tu a chu ita chu ki chi di chu political dialogue process chu ai ho a chu isu ho dan chu hin le na thi ki ka hienga a government chun ichan gya chu chu hung ki no diu ham ti chu alangkhana e ho khona yong mai chu e ho chu ikitu che dongwa SO table ke hilowa MLA ho yong civil society chun mi pi ho ya tha khana hung din thewa alangkhana example next meeting le chun hung ki ho han lang ki don na bang khat han lang hi le ka te e demand thu a chu government chun chi hi thei pon te ti lo lai pi chu for example na demand hi thei pon te an ti ala chun e hon yong public agitation ipat theu chu peaceful protest na Gandhian policy na Gandhian born peace process British Empire akai ha eule e ho chu within India he kati peaceful process a chu pressure the chu ikitu na we sa the chu e chi process ho hi alo theilwa angai cha dung ju ya chi ho chu ready sa di chu cha conclave chu lungkhat ki thukat na thei dinga chu isungu su da masat ding chi chu omlo la ban ki bol theli foundation hu che ho sunga dam chin che chu na to wang se dum ta UK ne incident mo chula na e cho bang chu government wedding chu e ho sung chu boina ometi chu e cho chu kona su dam de tam government ne hu su dam pe di ha ai le ho lon ki su dam di ham House ho po pang dia SO ho pang dia civil society ho pang dia MLA ho pang ko ha ma su dam dinga government and order asu dam telo di chu chi ho sung thu ikisu dam mu nga chu conclave ki bol chi ho ta bang chu address na dinga na ki bol hi ya ai chu hita hi in kai khom diu a pi pen chu idin mu chu idman u la khat ya I tha ong si ji khom mu nga chu government in hichi process ama process ki bol ka thong chu ho process chu isungu dam da ding idin mu one voice ai chen diu chu ibo lu nga chu chu ibo zo lu lai pi chu ke chu nga mi lu no mo mai ka te ke ki ngo ne ngo mai chu
MHA an MHA to kêu na hin hichi MHA ho ball hi latest incident chu ken yang frank ta ka don bud na chu ke MHA to represent ka ball na chu I demand political demand thu hin khan pi a ti de ha engle ma thu su chu paramilitary ho ball hin paramilitary chu defense ministry no ya o mai hin MHA to ki sai pui chikal wal chu ka sei di lo chu aya chu ke ki ngo chu ai min ai ngo chun ke ball thi pen chu explain ka ball di chu hi ya chu ai ngo ho chu convince lo chu in chikal wal chu tha ki nei lo chu social media ayong aching thei ta min pha he ve tam ke ball he ati chu le kha them gam chu ma khang tha rubin yong ke ngo chu ai le ke chun ai ngo nào chu explain ka ball tai lo chu sei ding dang ka nei lo pi chu ai le media banga chu ka sei chu chong chu ngai cha chu isu ngu su dam na ding a chu ultimately ai ngo ho chun ama hon pa sa ale di sa ola pom diu di sa alo la pom lo diu amo chu ai tai ka na ai banga poi mo chu yo su dam chu nga ya chỉ a chu pan la na thei chan chu kila ya chikal wal chu pulal than hola CM pan khat be experience a Delhi a China ministry a thu sei le a kheu pi pa chu na vel vela apom pelo pa na chu in that case I have nothing more to say at the ki khan wa chu chu a chu anung ko ki do a thu chu la chu na chi la chu example a ka sei na a keong chun Isan kasi kalwala chu ay pompilo le I have nothing more to say detail chu say di kanelo ta cha ram khade ni isu kana ay ama kigin mo na ama kidam na kadan siya ay ken ke advice chu atuti le na action le na tu say na til ball na to a chu nahi lo pa chu approve na po do de he ka ti pe chu tu lo le mi pi chi ti convince ya ke ang ju ke din mon na chana chu from cha hi ong ne cha hi ong le action a chu political demand table a chu practical ami mu thei kha chu hi chi dung ju ya chu amon alung thimu accessible lo le na action a ka pro la ka ka ma chu ka se tai ka ti chu hi chan chu ka bol thai chu tai lo chu ke bol din ta chu bang sit ta ti diham to bang thil su ho chunga ha cho hi ke nong chun ka ha het di ne jong le ka ha sei no men na sir if you excuse me abana ka do num chu silaya nampi conclave declaration na chu formation of joint political movement working committee kiti khajang umen chi elaborate nen bol bit thi dim hey chu hon kitila pom lo kit na la ya May 2023 boinong su jawa chu the MLA ho hin Izola Conclave ko chu thumve ko chu hichwa chu amon ko chu organize and type ilo body ke ho to thein ding ti ham pana chu MLA se chun Conclave ko ho chu body a civil society ho ko SO yang ko chu al civil society hong chu mun yo se khat district im leu se wa ko na yong hung wa alam kai ho ki kheu chu MLA hon yong am ho report apio CSO hon yong mo report SO hon yong hichani ki patai ti ho chi so iti ki pe chu ala iboi la eu hia conclave ki chai zo wa chu ami pi chun ipi bol ho ma ke po iti na la eu chu gap communication gap umai chu ala SO chu branch hoi le ba chu block nga yong organization ho chu so ke student body hele human rights hele ami pi kwa ma chu hung zo lo chu hi communication gap example a se nga chu bridge ball na dinga chu working group khat na yo ti hi chu
alami phap khat chu hungkil hangding alhangding ong chu chi group in alhanding ama ho to chun eso ho chu kizatu ding hichi ti atmi pi lungel chu men eso chun mitanga ko na chu men ti chu general media ki phona MLA le CSO ki ka ki phon wa chu working group ho hin it is da alhai pi de ti de ham na on ground facilitate ball na ding mechanism hichu ni pi kola mechanism na a tool la alhun be thei na ding a chu working group chu ki po CMO a concept wa na zo kan do da wangin clear ka sajap na hin sar to a hi mi dang hon e vet no wale am dan chu me thei ho jing no e vet no wa hele talks in a chai wa government response dung zu ya che hon conclave ka ga bol ki no wa hele ama ho hi akip pan tha go hi neu cha zong a ki khel hi we go selonga to bang en conclave ni ki ho ko mo we ambani piong bol hom ti a ki chata zong hin na galte ho zong ni ichi conclave aku na chu EP hin seun aban him EP ti ke kalson nem ti chu e ho mi pi ho hin midang in zong avet hi in na EP conclave aku na chu EP ki hil na thei EP ni wam kinep na thei chi chui la nyo ka sei bonga chi ho sung su dam na ding na dang lo na chi chu amen hi ai le hi chi chu o ma hi le te ka khana mai lo ding ang chu chi chu om ji a chu e ho na mo ta gal bol khum ding ki ti lo wa e ho la in fala ku na ki pot ta e no do tao ikilian je te lo am hon la government administration facility yo si ne e ho ni ma cha ki nei lo ala government ko ma chu e ho hin ke ho yong citizen ke hi win ke ho ngai cha thong nei bol ti win ti a chu dialogue ke u mai chu a tu ti lo chu ni ho ding a chu ki phat lam na om lo na e ho hin na ding e ho dam na ding i bol lo ya chu a chu i bol di dol i bol lo ya chu a chu e ki cha na du i pi e ho la ga ki bol lo wa amon na i ti gel ki lo ham thu ha meithal ha gin lai ta ong chu amon lung han be se ji oi pi bol ki lo mi o ki hello chu bang a lo hang wa hung attack jing wa e ho chu defend ki bol he ka ti a tu a ong chu ho chu thalagin lo le e ho la ko na chi ging lo de ma ya a hung gin le chun le ho ong chu ging tho tho de ya ai la tu a chu tu ka a he president rulum ka a he thalagin lo pa na chu e ho i da mo le among dam na peaceful coexistence of the thing a chu in political demand chu I thum here amo chunga gal bol na de lo chu ale a chamla ma se ding a peaceful coexistence of the thing chu ke ho yong a government of India citizen of India ke hin dolo chun administration kane in the due ikat ke ho yong mipi khat hi na a chu government norms chung chu ya constitution chung chu chun ke ho yong ka ki wai hop na thei diu ka dam na diu nei bol pe win ki ti hi chu ai chi bo chu hi nga ai chi mu na dinga chu e ho sung chu government and confidence ai dei te diu sin ki tu to ti pang kho mu te ti chu conclave na anga ade da ni weong ki bol na chu to ki pan ta ai ho ki tu loi diu chang ai ta chu e bol chu ke pa me sar anjole tham khat ki khat be nai ki do be nai ten to pu eron to chilai date 6-7 naga ki ho chai ba chan pu eron to kan ki ho hanen aman na sei chu tu le tu in government policy UT tha sim ding om pu in aha asaje me tu in aha sai ati hin na tu din munin aha sai ati hin achu ti le government policy am lo tu aha sai ati ai le e hon jong aha asa khat chi bol pi wa ai le government in ama wa UT ki aki sim pi lo wa ai le UT tha ama ho ading ai ki sim lo wa ai le aha asai ti khat a feel theina dia wa chi pan di we ya ti ai wangin I past history ho I get na ai le 2023 apa jing in jong na ai le government
against ball now hin e ho government thu a inunu ti dia government hi ilung holu bin ho policy chi chu ya le government na dinga chu ep chu a ha sa government ha sa ding chu ep I bol di ham ama ho lung chu la I hol kit no hinga len na chi ka chu ncp wo a strategy thu ya na ai strategy chu ikigo ndi hu chu kigo na ding wa chu number 1 ki lung to ngai infrastructure ground na chu iki vai pu na ho na ho custom culture dung zu ya lo la civil society mla so ho iki lung kha do ai pan khom na dio strategy chu isim wa u nga he chu ready sam wa chu te khana to chu public agitation peaceful agitation di he ti le civil society ho responsibility mo pu na le na chu ground decide ya chu mo chun ke ga mo da na if a tribes or in student body in so ke chu mo bang chu thu pe wa mi pi hin hui khom wen na chini la chun hi chi peaceful rally hi bol di he ti la chun hoi taung ki gong the ya ni chi bol pa la peaceful rally chi bol wa media hoi ko wa government of India na za na thei dinga chu placard ho is mo ba Gandhi ta ma chi bol wal chun government of India ki hilo wa tu lai media chu global he kati gam dang dang nyang amu di chu ama ho nam he adimanu yong ki su in akichi in government and mo dei banga till he ganga bol lu wang win a say ball po win patient and government he pressure ball we ti la chun min yong in ki thopi nom chula violent approach ball wa hil te ka khana state government to le ikina uta na state government ho against the ta chu two context ai a center in a period a center bet chun diplomacy a ke ho to a ke ho na through political dialogue pressure pe di chu ai la pressure pe je wa mon yong talks apat uba atua chu khat amon policy je en hethei ponte ati lu piu chu ati wala chin chu dung ya chu ho chun action na pressure ball te chi ball di ya tua chu he ho yong chu ilung nin je mo ngai su lo aya chu amo yong e mo koi po wi kati policy sim ka chu ut model he chi ding gam na go he chi khat preparation chu mo chu policy and sim le chanam kha de pha di ta chu la pha chu na policy and sim ni wa ko na chu dialogue ki pan de nga chu pha du de chu inga ka wa chu a government representative ma chun he chi cho chu inga kon bolu te ti le part of the process chu cha chu lung ne na lung ha na dingom lo ai ba nga chu thu hat ngai patience ngai chu well say kit leng lung hol nei lo wa political dialogue ti balai lo no ta chu wa he example a say dinga chu a well in say kit leng chess game ta chu chess game a chu opponent in an move dong ja chu enyong na I move ki ball chu I'll chu wa chu as extension ni a integrity ki lado thei ponte unconstitutional hi wangin na chi government and center state relation nung ja om hin apan na om po hi yong la ki lado thei ponte ti la aji chom ho ji ta chu head now ji bi ja ball hom na mấy thầy lo hol we ke long hol ji a chui ho chui thei lo de ti lu piu chu it just mu wa chu tu ti la ka de manu hi dc ai to pon UT with legislature hai tan chu constitutional clause om lo wal chun e ho tok chu a base thei lo de hi ki ti le chess mu wa chi zo wa het lu tau chula 2008 na constitution dung ja settlement de ti ki ji lo chu to chu ta chu hita chu gali zo dio step by step ba atua chu government bang chu ika mo wa ai lo le violent evolve le chun mo dinga chu very simple law and order issue a deal dio chule na mi ha mi security for e la ko mu le ai chu chu inang kang dan dio ta chu I demanu chu unconstitutional a hi lo je a chu
constitutional democratic process chu ithu ha du wa hele imu na diu chance sang zo chu iga kap je wa chu government choloi bi ki pi lo le the pon de ti chu agel hel di wa ka he chu ke wang en heng ai wa nga chu dialogue table a chu issue ho chu that chana pan ding diplomatic ikheuna wa chu chu tai lo hai the po ti chu ipc hamo chu angai cha dung ju ya chu furnissible di na ipo do du table a khat lung sei le hela ichi dung ju ya chu che nga he chu independent bang thu mo la wang chun kap ding ngai na ho chu de chu ai ho chu democratic norms angai na chu within the constitution I demand ya government in a accept wa dialogue e pat pe tai ka te ala tu chu first round na pe lu ji wa chu ka ki tom di he te ai ka bo le chun ko ha ma mang de to ai bol thei sunu chu sir to ai bol thei sunu chu peaceful rally ti ho na non cooperation movement ti ho chung i de hin ai chi jong chu ning kum langa ke si ten khat be rally ding na gun ni jong chu a fair kit nen na e chi fail hello pi chu nan da sei la peng fail hello pi chu chong chu strategy chu pi a hung zo zo a chi sei sa yong ya sei ke ru te na ho koi pi a hung zo a hung zo zo a public rally bol de tiu chu e pi jai bol go hom government attention ide ji u chu ai le emission sei chu rally na polo he to pi a hung ki koi hin pi a ki koi lo na he approve parliament a bol ngai ipisa PR ki bolam state government in na law and order in azo poi peaceful environment thei poi ipin na ho asudam zo poi chesun PR han lang hele thei inte ti ahen bol go da wai hon rally bol pa le chun thing lang ai bol la phai to lang bol di so ai le chi tension chu pe na chu PR hong ki pat pa na chu angai poi ti chu attention na devin ka attention na mutawe she is an MHA official on so living getting rally to ball dawe to the pai to leong na timen PR he government sang in apazoi ti yong chu accredit on me ati je wa chu ki kham chu ki kham ti ki khunga ye chu ki kham e khat hello pi chu na gel se pa chu chu thu chu clear ngai chu ipija thu chu clear lo ham watch ma adung wai tam ta se ya chu mai chu chu ai chiang chu conclave point ha ki se chu media ho yong na itu ma one voice a chen din chu e ho sum ki tu po le demand bol yong rally bol yong le effective che de chu tu abanga he tu abanga tu ma sang banga chu che new ne wa im wa le khaden la chung khat bol khat la chu man bol ding le chun ki mang ha chu counter productive chu chia chu ki tu bu ti rally bol wa le e khat rally ngai tai ti le civil society han bol le lam ka se lo ding district ngai na chu ta khat na unison na bol chu it's what chu hoi time cheese a while long ki tu kha a pressure chu sa ngai chu tu sa chu chu thei lo chu na chiong chu conclave ki se chu chilang chun last question and chilang chun chi politics nga talks lang to kisaya question ho chu China dingen government move chun head etan chess bo na chu government of India move chun head etan nang chu negotiator khat hi na in EPT na convince ding ham sir kati dan chu policy hin na di wa chu EPT na convince di ham a thu a ki convince ya na a thu chu written out ki submit pa chu ala ki submit pa chu tu a he land issue a integrated pan apat chu chu a chu ho information ho chu tu a he ka ki go do ya na land rights ho water resources ho pang na forest ho chu hung ki discuss de ya he chu part lu de ka ti chu meeting khana sei chai yo ya yong lo mai the ai chu government chun constitution dong ya chu mo an expert hon yong e ho lung gel cha head om di ya a thu cha di ngai factual base ngai data collection ngai
cho chu ki gong he ya na hichi discussion debate negotiation a chu hichi process a chu ki chal de chu hichi to ki sa ya chu te bala ground a chu e ho unity chu ki lung khat u ve e demand pa mi yo sen khat cha pem lo a de ye hi ti pa chu yong chu ground a khat demonstrate ball the u ngai he chu e le langa thulin thu pa ai sei wa in langa incident na apa chung lo ding asu ai la chun i wang se tu chu atwa heng leb incident yong chu to professor ka se wa chu ki mu ni wa chu no mo sa le chu di to bang su lo de to ai dialogue ki pan de tan na ai la chu ga se ding a cha bo la chu government lang jo ai ka de na government lang jo chu ni pi ja bo lam ti cha ni ka chu i het sa yong hin tin wang se til in tu khao yi wo pyam chu government chu ki kham thei lo che hon na ai wang a chu ni pi ai ki tho pi no mo da dei po e hon yong ki dei po ti chu clear chu cha chu cho ta bang so lo ni ding a chu e ho su nga ku ham pan la ding an ja ka se bang a chu pan la theu sen la nga ai chu e ho su ni bo le e ho nam chu ki la sam de chu ki pa me sir administration lang ilut masangen question kat relevant be e jong le ka do nom kat chu nang nong muntam pi ana se na ka ke he chu e ho hi jong hi in succession is hi lo India dan pi noya chanbo ini sao ithum recognition nei bolun ti thum bo hi na izing jong la thal ina do mo ben hai le ho chu chamhlat na dinga gal kap jong hi po ben hon thali dop ji u chu ji pen chu insa in langa community za chum ho akona ke ven do ninga ina do hen na a hi le chi chu a hi ta a hi le tu a hen minority thla na mun ho na jirbam ke poino ne ukhul kam jong ti ho district nga hen gam jong hi iti ti ham ine yuben hi chelai mun ho a hi ke mong khat cha jong ine hi un na na inam si pai akisu sa jong au mi ka het chan hen ka khola ka het thi chan hen chi hi ipiti na mo helang chu to chu SOO mai ta na achama sei ding chu government mo pu na he de chu hi cho yong che hon pressure ball the chu security force hon ka khu ko ga mu na ne nga pi wen to cha lang pi a chu buffer zone mai nga pi to chu amo responsibility pa chu agam hi ling tho buffer zone nong chu akol south ho ade da ka mo pi district ding a ho buffer zone south pe ni mai the chu adanga he hi le te ka khana te nu pol lang chu buffer zone kha no hop the chu na lam ka lang chu kang wai no hop the chu jirbam lang chu a community chu edi chu hilang yong chu Indian security force chu he kate ama ho hi active hi na dio a chu khat kyon yong te balang ka seu chu le civil society hon yong a seu MLA hon yong a seu al hechi chu khat bi se ya ki chai thong hello ani ni ana press media ham ai lo le khat incident so ai le authority hilai chu ko ham ti ho chu civil society hiding chu ngai chu ready ta na heta chu ki ven de chu hin ai wa chu overall chu government responsibility ya e ho ki ven na ding pa chu khat SO chu chu e ho nyong khat government agreement in ei dong zui wa chu am ho ki kap lo am ho nyong e ho i kap lo SO na agreement dong zui a chu kan do ona chana sir tu chana chu khat cha in heng i het pha lo ham i het ham wang chu la ka he tu ni chana he minority thla na mun wa he kem khat cha nei lo hen tu chunga relocation all the ra chu chibe a chu chilai ho relocate bol di hi a hele chilai lai kum di hi ti minority thla na mun ho chun kyom le agama nammi pi ti ang chu lung mong do min tin aban le tua buffer zone na ti pen chu hele mei te to ki ka hi na
tua khat ki sei pa hi sei nom lo sei do nom lo wa hi che pa adin mun na zong hi ha sa ta adin mun uma e hin ji a chu ka hin rise e hin dia chu hitrai chun Seilen relocation ho a chu area chu thamat ki khelum di na te ka UPF camp khat chu tua kaung pi lam ka ki ka mun khada ha koi gu le in ku te na ga object ball lo yong ma chu na ka ti lo na chu SOO kader number dung ju ya yong chu cam hi sagi ano ma na ke ano UPF sagi ano ma ya aya chu management ding ati a chu amo hen cam chu su lo mong ti mun khat khat hai tan consolidate ball te ti hi chu ai le a population dung ju kader number dung ju ga mun yu si ju minority no ho yang chi hope jo lo di so theng theng a sei ding na ai ba nga chu in relation to government of India to positive le chun security force of the sun pan khom na the chu na ye chi a chu so chu apoi mo dan chu demand yang constitution dung zui chu le so yang chu security force to ki kap to na ding hilo ki tho na ding zu a chu ngai chu tu le security force en yang 92 le 97 ka ho hu yo lo he ka te tu a yong chu se lai kan do na so to ai kem ho na ho nam si pe ho na ho tam zo he be na hele majority hi na mun ho gam sung ho gam la ong lai lung lam ki ven ngai lo na mun ki chat lo na mun e ho ngen ki na ho ai lang ho zo ya focus pe no hi ti ham a het tiem the lo yes chu isai wa le 2008 na chu kem anikal henry ho joint reki ki ti khatam ve to to state security force SOO and amun hi ki ve a thumwa kinup to now chu joint monitoring group meeting a kinup to no dung jo chi chu e ma dei se ji e thailo government army dei se syong thailo state dei se syong thailo chu he chu wa chu kham kader ho reasonable cam na trading te ka khana cam khana zala som ngaum de he alo la cam khana ya am de ti dung ju ya chu designated cam he sagi gi ina phalpe chu to che ho chu ki tam han lang hele atam dung ju ya chu na ki pol de ya itam lo ham chu la ka pon ground a cam chu hele area population dung ju ya yong abol ya 2008 da chu theng a sei dinga allocation anal hen la wa chu SO langa chu hi le abang chu e le ki ka hoi na ya ngan hen no chu abang chu he le in ko te na ho to na ki boi ja so na cho ja chu hen chu tu a relocation he le na pi pe na pai told me to ji a chu relocation chu na boarding kha a chu ngom do chu ai chu sir to bol ha pen hi ngai to do hi sensitive information in jo he itai sei le chu topic chu ha du po te ni ko mai music exposable di wa am da i music na mu te chu che just in general topic yo che te chu ground na hon boy pi jo la pante kan rise lo na ji chu no na he thei di hin na sir ka thei na chu ka them na chu aya che long sa se po te ne na he thiem ma le ki pa jing ma ban ji chu cha lang ho jong mi ka ki het pi ho ta se ta ji in na ai ji as kan rise ka hen chana chu ra sa thu yong chu tu chung conclave chu hung ki po do chu mi pi ke na pet hello wa na close door chu mo ma ya ki sei kho ma chu long nya po te ti ham sir results okay thank you ai le tu hin sir administration to kis ahi to dung juyen to ko kan do ki nom chu
taxation hin them kat sei the hi ai le taxation tu a hi lam ka to kang pu ka chu hi zat kila ti ho chu mizo sin ki he gam tan a chi khalu ho san zon a chi khalu hon jong a he ta na hi chi hi nam na tong ho nam lam kai ho in lampi asim wi ti chu clear in ke su ke in ki pa su ke in mi pi te cha ai le sumtam ta lu na lampi ki sim chu imana ai le chun them khat chu a boy ho asim ho asum sen man be chu them khat be mu na chu ki pa mana pi ho chu le thu chu men to a hi gen theina ki ka wa tam be se tan hi chi hi mi tam ta chuna se ai le lunghang ta i tham khana zone kap to banga zong se yong le adi na khat zong min hi chi thu hi nangin ipitin na mo khat helang chu nangin yong ala tax la na ji chu na het na atama lom pa chu hi le hi chi ke hi lo win ground na involve hi ho khat to sei le chun athui ki chi zon te finance lang hi pat la ken ka het lo na nang het chan chu ka het ti le che hi in interview ball ding chu ko ham identify ball lang che hot cha topic dung jan ball le ke chu imeu se hezo za hi ve tang zong ko spokesperson hi za la chu nangin spokesperson ka hi na hi political dialogue context chu okay chu in ha theme ase kati dan jona sir mi thlase ta ta zong men ji jo namlam kai hi ji a chu nampi na poi mo ji a chu lampi si men i cha chu aman atek sakila a hi le namlam kai hi nei pi man businessman he talo ham ti zong mi hen na i cho to chu the na di zong di a hen kila hen ki pe hen na i zong le tham khat nei pi un ti chu mi pi taw na hi ti chu kan pun do hen lang na chu di chu ai le chu thu khat in say lang example khat Israeli Defense Force ti taute ai lo le ena mi yang ti taute police taute women free na to lo bi chu government in talop o pi chu e ho thing noi ho chu talop lo bi chu stipend kisan yung state government in tua kum thum de che da pi lo ta chu ai le ke het chana chu common sense public knowledge ong in tin ka der khat bang chu ji nei chu cha nei chu ane eding ngai chapang school ka ne ngai medical ngai cho ya ko na hong de ta na ai le government na to sipai ho bang le talop om pun justify ka bon na hello na atwa chu ke ja khana chu lampi ka duty po ho a khol lampi se jong le na amon bolum gari o yong le thu pi na amo yong chu hengi atam la awalu na ti le itikinel dam na ipiji a chu alam chu ke nei do le chun answer ka nei pui ka ti thu chu aya chu sum chu akoi ding ngai cha ya abang chu reasonable abang chu unreasonable yo context unreasonable ti le chun di a chu aya amo yong chu ne lo chalo ai thei kit lo na ka other organization amo he hui ke wa hing thei lo chu al amo ding hu i lo di ta stipend hi la adem kit win adem na ka wa state government no picket lo al hilang chu finance po ho to khat interview na bol lo le ke ken wang le common sense ka don ne on you gan thei chu kipon na mama tax lo chu adi po yong chu ke sei ding yong hi lo ai wa cha mi pi ding cha ai ti chu ka het na ai le ke ne do ai la gang thei pa na chu the political demand he imu do wa le ime o si chu hi chu a cover yo di chu te ka khanin tun compensation bang en ki hal hoi pi ho chu government norms sa chu ne cha bo chu ade de im ho phai to la khang invest bolo chu in khat chu abang chu in terms of yat ni dam chu het chu na ai chu la khat lang ni lak tu ma chu I ki lo dam
ai chỉ à chumi usi chun compensation la dan ka ti ai chu cái thì chú compensation là idam na diu chú omjo pui na temporary relief for cho hele hinten ai la solution chú ini wa UT khadi wa government of India norms chu ya mi fund allocation ho chu sa he kati here heading a population area chi chu idal do wa hele chun ho dinga kido do na kitha pa na ding chu chi foundation a chu bu umai chu khat physical ke hilowa land rights ho tua Imphal East West in Bisanpur in Thobal in Aho boy le ho la office am ho chu ho chu ET e ho na hum kit ding political solution phala automatically this chu chu atanga thei lo Nge sir. Nge ka he mama en mi pi hon zong he min din ka ti pen so che lai lam pi a sum tem khat tek sa ke la ho a chu ke ba zo ding chu wang he poi he zong le mi pi zong gen thei ji chun che lai a fan dang zong ki pi na mi pi in he ji a chu chi chun nal thingu ben na ne wa lo ben che chun nup sa na hin ho na mango be ti lo ben mi pi zong gen thei na san ji chun che lai line ho a lam pi a text ke la ho chu lung han tu zong lo ben tem khat nei su hlom pi un ti chu mi pi a kuna request a in a concern authority adang lam kai dang amo po hon on ngai kha he zong le an he thi min chu mi pi in angai chat mi pi appeal abol he ti chu the chlai the bridge sa kan phun do hen tin abanin sir abanin na chi kit le hen anzo ana sei banga chu e ho hi mi thal chom khat athem ale volleyball bang jing te he ti chu di he na ki hai mil paying ji he ho hi thu hat lo we ji a hi solution hi gang chel lo wa ai le e ho sung jong anzo ana sei banga chu ki tu mo na ka wa chu ting le I thep nok be se ovin galte narrative hen ki si mo propaganda za chan hen bol wa ai jong le e ho ma ta san ki tampen chitomang te chu hi ovin izi a chu solution hi gang lo wa ai le I boi che the he din mun hi ti jong hi mi ching thei ta ha ko na jong thu ke he en I che nang pi tin mo no sei chu chanam khat ya di chu isumil ji we ti chu aya chu the other side of the coin to out a flip side a chu e ho hi galum le automatic a kipan kit jing chu che volleyball be chu music a hai ta we ti yong chu ke bang sun extreme ka sa jet chu na alang khat na boilaya volleyball be the mate na se yong chu ya relief khat jong chu la na live the show must go on kiti kharuma chu ate ka na nga kan se sir ate ka he chu extreme ala alo dis chu aya don but na chu tu pam hot se le ho mi na ki tu mo ti wa ga lo na ki tu pa he chu tilang yong chu ma ya na enge phat lo la ya I ma cha chu thu a se dam thei hi lo pi chu na practical a chu khat ki lung kha do wa demand pa we tha na ino theu le chun imu wa zo di we hi kina aki bo tam wa le imu ge zo di we ti wang chu ala han imu lo di we ti yong chu ka se ngam chu inei chu suno mi banga political lobby bon la ding inei lo mi banga sum ne yong hi lo tam yong hi lo ai wa history igamu land rights in the you citizen hi na rights in the you idemanu yong mi danga UG ki sim na sanga khat azi apol e ho nang inei su ke mi dang na nei lo chu e ho state khat den sponsor bola ethnic cleansing bol chu mun danga su khalo ya chong hi ho dinga wang si nei wang chu chi hi ho dinga point na sa pen khat ki se ji ai hong hi e demand he mu the chu ala aya chu mu the di hong le ho chu min mi vet dinga government vet dinga chu ki wai ho thei na win te ki tu na we boina sang che pon ti khat chu confidence hi ho ni pi di chu HP in a ding mun chu table chu khat ni chu ground chu te ni chu akimat ngai ti chu wang chu kase no ti pa mo sir
to chu conclave declaration na chu KZC chu imajo si hin be kol dinga ngan sina kipi ham sir khat nan sim do da na ko ma chom le chu lai point chu nan bol punga chu working group punga chu news is ade centralization of political mobilization. All future political advocacy and community mobilization efforts shall be exclusively overseen and coordinated by Kukizo Council, establishing it as the singular apex body for such initiatives. Kiti tu changa chu ya ta community mobilization na chu chu anjwa kenyang ka sei chu na ka khat in rally bol de ngai tai chu chu community mobilization chu chu CSO mo po na hidi KZC mo po na hidi ngai chu KZC chu tributes in endorsable chu le a KZC pom lo hoyong ho chu na isa ti a chu naman klase ji a nang na ki ho ponditi lo pi chu ti a chu community mobilization ding mo po na chu centralized ki bol KZC na boy pi ding ati lo wa le teng no plo bang khana chu rally khatam han lang dang a chu lo na alo le kaung pi khadum han lang lam kalang ma lang lo ti chu chot bang lo ding a chu concerted effort na the ding a community mobilization ngai pa chu KZC na mo po de hi na one voice a chi bol de ti le chini lu chun I district neo se wa chi bol ti na district ho choi le na pi pe na sim de chu kaung pi ya ferzo ya chu chan pu ya teng no pa chan de chi chola chu concerted effort community mobilization bol de ti nai chu chitle chikiu chi lo metropolis du ngam ho na city du ngam ho gam chum state chum chum am ho tong chun coordinate bol ding chu chu ke si mo ko na ding hi administration chu ho ya poi mo titil lo le tha se no chu peace mila ki the cha la chun abangang cha anarchy ding na government and ex non bol ding jo tabang lo ding a purposeful productive rally na trading as example la community mobilization cho ngai chu ke si mo pu ding hi ti cha clear ta mai ta chu tu ti lo le for example khat bia chu la delhi a ke so hon gentleman ta rally bol chu til dang da boi pi na wa point khat chu la platform chu so lam ka ho dem na ane chu a chu ki dong chu chi koi mo pu na ki bol ham ku ki amo ka dem hello pi chu a process for example a practical something today as ka say chu kukin pi delhi mo po na het chu ala kukin pi manipur na het pi nam hello ala KSO na bol chu kukin pi delhi la KSO general headquarters of an hello ichi ko ho chu lo na dinga chu community mobilization ngaya educated sia chu ichi student body hele NP lang hele women human rights lang na may hele ip hele chu body a chu me am ho chun mo po dio center setting I bol yo se chu kilung to ta chi ha na di unity demonstrate bol na ding ti hi chu ele sar to hi tu lai speculation kitain Manipur popular government na EPP tiwai nang ipitin mo ami a constitution dung ya chu PR hi chanam khat ke na from chanong the hi chu a chong chu parliament and endorse bol ngai na chi a chong ki pa na chu parliament a chu PR government ko chu justify bol ding a chu effectivity ding a chu rally to cha na zau kha ya na for example ala to chu popular government yong chu alo thailo government I ti am la bol ding a bol de pa chu khat eho MLA ho chun May 16 Guwahati Conclave no ma chu it's a formation of government to a say chu hi la ki dong ai chu so le CSO hon chi no lungelu kam ti le itabang khana chu apan na ding khat ai lo la pan lo na ding khat o ma hu ma hi le CSO le so ho cancel ki bol de he ti chu tu chu nga chu general topic nga chu ki sei khom na chu aya chu decision lo pi chu achuwa hi
formation the tai ti wa le chun e ho din mun le ding chu yu chung conclave wa chu decision lo ba chu ka sei ta ke individual opinion nei do la ba chun opinion sei nang opinion asa honestly ke opinion na bang chu hi le i het sa ya popular government nom ji a lai ta a chu third main incident chu ya na government chun kamal ala few also ala ji tu chen ge abu itu na lai chu ala ji din mun lai wa chu popular government ka chu ki form ai le ji te bang su ding a chu gin mom pa hai chu aji chu ai chi government a chu e ho chu la minority ki a majority ho ma chu na po tho di dia amo chun ami e ho solution lo lai ji a chu IDP ang lai relief camp ang lai flower zone ang normalcy lo amo chung kit wal chun gal ki pan kirin tin e ho chu ki gan the che sen ti chu lo the lo chu common sense chu ki ge la chu ai a chu government of India chun ipi mechanism an po do a chu popular government he ma he le leadership tha ji ham a government machinery chula function lo ji lo India chu center state relation do ji a chu to chu ichong chu to nga chu kon emphasize ke ball the chu popular government chula e ho chun reject ke ball ji wa lo diang hello na minority hi ji ke hu lo a government norm su mai a ball tho di lo chun e ho MLA ho chun panala di ham panala lo di ideal apa pen choi le panala di ong la bon in thak khat chen som se pang mong dang la lo di ong la som chu na pan dau le political pressure chu ma chu ai le ne chu le ho tem MLA som chu UT separate UT le pressure chu thei chu na ai le I had ma bong wa chu party chu ma hi bang wa chu third me a chu thak khat ta ke long to ta UT demand kho mo chu na bong chun tu hun yong chỉ tập bằng stand cho là thế rồi han thế na ai là agoma xây dựng ở chỗ chỉ net thế rồi khá là clear hiểu là nên đong kinh lắm cái bằng chun apan liu yong là condition chu he ho you to demand pa condition hi na hi ji a he ai là government le pur chun he ho demand chu pe điều lo pi chu central government pe điều chu state government nom hi on the center nom le pi chu mun da ngau ta chi bol chu na len mun cho hi le apa nu wa atua state government tha leadership tha no ya chu e ho din mun pa he possible lo di wa le apa nu wa effective he na tha le chu positive ham ai lo le chi chu thei pon te ti wa le apan da jing wa is a symbolic statement achu pressure ball wa hele central government chu amo is serious he pang hi we ti ja in khos a zo diu ham ani ni achu risk ma chu ipana hele mi pion ng head team ding chu ha ding na ya we in explain ball long lan integrity to the poor bon chu bang silai so wa aga panu le chun thu chu na sabu set no yong dim set ki ding ha ding ai wa nga chu nam movement a chu nam lam ka he na chu government of India ni video wa chu a kheu wa kheu na ko na chu ipan je wa chu de manu chu ma chal ding hi le chun risk la ngai ta chu mi yu si in amen ati a chu le decision la ding ti chu ho la chum lo de ko me ko ma ngom lo chu chu che lam ka chun hoi lai ga mi ong le ami pi ding a chu gel po le a hi po le a decision la chu risk factor umai chu this is someone al risk factors an la di ham chu ka po na a chu ka sei ba chu apan wa yong le a condition chu e ho you to demand je a chu chi mobilize wall thein de ding cha tha nei na thei ding je a chu a government a chu ma hi chi condition a chu pa na som chu ta khana pan da chun te ta ka khat rin
ama sapa government dai bang chun assembly chu ke chiu yo ngai lu pi chu online na bol the su ke all taking online na bol the chu athum dan chu chu wa chu state government chu hello khan bol ngala som chun aki resign je ngala government chu the ham chi chu la power jo chu ipan lo sa nga na a government a chu chi chu gel nga ya aya a ho pen chu som chu tha kana chi du nam chi chu ken ka poi ka te na na ha do pi chu a conclave va decision ki la thei lo na chu som la chu gu hunga ni cho hele khat chu wong zeng wa te ya khat chu let pa ya ani ni la dam lo chi ya chung thei lo ni cho hele ipizia hung lo ham invitation chu ki bola an sei lo chu ale chu din mu na chu som chu tha khat chana chu condition chu ut demand pa chu yong da adin thei mu chun pa ya adin khat apan lo diong da tha khat adin chu dei ya a ball lo di chu ki sei thei lo chu ta chu Eti chu sir ama ho chu EMLA ho chunga chu avai hom ding kit lo ama hon anop no khat anop no abol leng thiam chu right chu ne chu la aya chu khat right chu ne ka ti ya na right chu exercise ball wa le mi pi ni pi sei dam ti chu kit chu la chi jong ka thei poi ka te na a democracy ka khat chun SO chun tha ni nang na pan ti he na pan lo de ti ke khat chum la chun phakit ting a chu chu da lo e che ho a chu ka se ding in ko te bun dang dang ho chu lam kai khat ma organization khat ya ti chi ti la chi la khat mu chu ko wa chu le mi a background chu slu da ti a chu me ka te cho chu lam kai tama tam lam kai lo ka ti pa chu ha chu tha khat ha ichi na thei pau chu tu chana chu third me incident tu ji wa bo chu chu alang hana chu blessing in disguise chu na ami pi amang nei le go cho chu la wang sit nai ta tu sir in rice lo na pen chu tu masanga hongkal sung te ni BJP lam kai te ni yong chun approach chai bol e ho chu iti dia e not tha thei di lo hi ji a chana ya chu e hon jong nang ma opinion nen sei dan chu azau diu jong le aso mo chun condition khan UT condition en kinuk tu na khat om the a hele a bonun jaw hen lang chi chu om the lo wa hi jong a bonun azau dang lo zaw da le ti chu nang dei chu mi pi dei dan jong hi na lam kai ho ama ho jong aki ho jing diu ta san omen apa pending namma dinga apa pending decision hen la di wong chu ikin na ga phung do ki neven tu na chaina answer phanong so thim tan a chaina de in na last message kati dan chu khat ve tok sa chu ilo thin lo ji wa cha lung thadai jong mi pi la chu tam pi ding kinep na nei ta lo jong tam pi ding kinep na nei jong ding in ama ho zo sidinga chu ipi bai la na sei pi diam chu tu poi mo chu he chi hi don but na ding chun ka phone ga on ang ka ting cham khat la nga se okay no problem background chu hi le jing ka se ni se le hen reverend kharin ta na message o bible was so in thought ji chu en yong ka don but na ala ma an sei khat he hi bang bang en hin sim do yeng khat ji last Sunday a chu message in thought down ho bible on thought he chu ka don but jo wa chu he ta hen do chu sa pa wan se hi an na koi ham sir and reverend khar chu anin se e ho na okay en do chu khat conclave na chu ti ha date chu date hi khat ni dong se ta na e chu how are we going to move forward hapu kin chang khana ka don together on amen
chỉ chú cái đoạn của này hiện tại đoạn này đó together thắc chú ta hiểu chú way forward bồi cái gì na chu ipi bol di ham ti khat chong ki tale sa bol đi học is yêu giải ta chú mà tu chân à working group hỏi say wa government form up pan loading rally ball dan cho chu the practicalities or ground issue that cho chu say now thắc này ball le e demand on thắc này thu mo le ding ball issue thắc này ball le ding together chu in one word no khana ki se bela sar chi together to apana and ken ke gel da na issue ite he demand pauzi hin hoilang ho sa lang thang lang jong le takhadi ta bin ti chu kana gel ji hin to chu isung gin chat khelang het pha lo wa jong boita ta ong chen om hin an tin nang ho level chan ge ya so bang na gel boi thia unity ding na thang sap the wa ai le cho zo si chu pai lau tin kin jong the bridgeman nami pite zo si ga temin to u Dr.Seilen na sei banga chu thakhat nai thi jong lei thi khom di hin nong hin khom di tia che din teng le lo hin bit di hi ti chu ken nong emphasis ga bo le ke pa men pu Dr.Seilen na phat man tam ta ni pion sot ta ke ho limen o sin do dinga ki lom lo ho ki do kha jong the ji chu mi pi hon aboi na ho chu su la hi thei te na dinga chu en jong thui skin bol le in do no a chu su khel se khel ki do khel ma ai le ki ngai da metin isei do kha nam bin phat chu me thei dinga isei do kha heu lim do kha na kas kan do kha na ma ai le bon chawen pathin phathi bu pi un tin ki lung khat na le ki lung tu na le ma chal na nei zo te ti cho ke no chai na ka ga vai tha na hin te ka ki